Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Ibagbagada ang napili ak kanuunay may papan kan ayat. Ngem gapuday ta, tano mabalbalin, jak kaya ti agsangit may papan, iti dayta abanag. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Rika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apaw! Nagpintasan tinapili unay nga anak kao? Ala ni tatang. Apresyarendak lang arudan at dapay la isilpo yung ibaga. Kasano? Nakapimpintas ka nga anak ko. Ang nakapilpili ka ba't may papan ka na ayat? Baybay andak ka dilatan, tatang. O sige, mapana ko na. Panawan kayon. Alang arudan, agan anad ka anak ko. Agyaman nak, tatang. Unay lakit din ayan ni tatang. Masikuran unay iti kinapilik itinagan ni ayat. Uy, Rika, kitaam ni Francis, oh. Kumit kita manan kan ka. Ay na, talaga amadlaw nga kurso na dalaunay kan ka. Ay na, Alona, agtrabaho takit din. Saan akong formula ditan ti pampansinam? Ang mga numakita na tayo ni Sir, katagungat. Ay na, Rika, ti ko namkit di. Saan mo akaya ti panangkit kita ni Francis kan ka? Ay na, syakla ko man ti pagdatunan na. Anya? Sigamat gayam ti agkursonada kan kwa na. Sige nga Rod, agpaaram kan tapno sardangan na kun akulkulitan. Loka, saan amabalin? Gaputa si kangarod ti kayat na. No apay mo't ngamin ang nakapilpili ka unay. Sige nga ron, agtrabaho tan. Nasaysaya at pay. Naipagarabi mo, Rika. Sabong parakat ka. Awatam ko ma. Si Kamanan? Uwain, gaputa kayat ka sa rungkaran. Sa anak mo't na masakit Ah, Pastrekam ta sa nga ilim, Rika. At dapay matlagayam ni tatang ije kusina. Ala, sumrek ka. Tapno awan mo't maibagbagam. agyaman na ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman naman, Rika. Anto'y dagiti sagot ko akarakan ka. Pag-aasim tawatam ko ma. Nagmayat matgayam ti kastoy. Masarungkaran kan masagutan. Sige. Awatat. Tapno di mo mat ko na. Agyaman na ka. Naragsaka ko na. Gaputa inawat mo dagiti sagot ko. Kayat ko may baga. Nga ay ayatan ka unay. Kaya't kumat nga ibaga amanipod ita. Busted kan. Awan to ti manamnamam kanyak. Gaputa saan ka? Akayat. Anya, apay nga, Rika. Talaga kadingawan namnamakan ka? Isu nga rod abinasted kan, Francis. Di kan mang namnama pay. Gaputa talaga nga awan ti mauray mo kanyak. Nalpay ti abagan ni Francis ang nagawid, anak ko. Apay, di ka kadi maasyan iti langa na itay. Awan maaramid ko nanang. Inaramid ko lang ti rombang. Diyak kaya't amang namna maunay kanyak ni Francis. Isong ainbagak adagos ti panggadang ko. Maipapan iti datdaton na nga ayat kanyak. Anya launay ayati di mo pangayatan kan kuana. Nasingpot mo kan nagagat ni Francis.
Basta. Siguro, sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Anya, ay na, bumakbakit kan anak ko. Kaanon to pa'y alukat am tapusom kan ayat. Kaya't may matanti maadaan iti apo kan itatang mo. Hanggang awan samot panggap mo ang makiasawa. Ay nananang, addan tulat ta. Madanon to day ta abanag. Ngamno ita, sa anak pa'y anak kasagana, nanang. Anya, binasted mo ni Francis, Rika. Katuan, nasaysaya atan tikas jay. Tapno saanin amang namnama kanyak. Mabutengak ngamin at talaga. Amangan no masakitanak tulaan. Ay na, friend. Diyak pa dyan napasakitan na ka ni Francis no bilang. Kat no nagsingpet. Kan madlaw ngay ayatin na kaunay. Ay, masyanak nga rod iti lang nga na ita. Nakalidlid ay. Kas napay saan ang makakonsentrate iti trabaho na. Gapo iti napasama. Awan mabalin ko, Alona. Nasaysaya atan tikas dyan nga inaramid ko. Tapno sana amang namnama kanyak. Makasapul tumot lang iti babae apara kan kwa na. Diyak amukan ka. Napili ka unay may papankan ayat. Inton kwan, pagbabaw yung tikas tangar aramidom. Ay na Alona, saan to ang mapasamak ti kasta? Gaputa matakderak ti desisyon ko. Alakit din, ituloy tan ti araramidan ta. Tatang, adto'y ti kapeyo. Agabay tayo man nga agkape itang agsapa? Agyaman na kanak ko. Nasaya at mait. Gaputad da kayat ko adamagan kan ka. Anya day ta, tatang? Tumboy kan samay. Anya? Alla ni tatang, rabakan nakpailaeng. Makita yung matapudpud no a babae ak. Anya ka din ti sasawon nyo. Kasanaw, iti day tatawan mo. Di mon sapay napadasan ti nakinobyaw. Pudno, saan ko pa'y anapadas ti nakinobyo? Ngam, sa anak at tomboy, tatang. Mabutengak lang amin ang mapasakitan. Ay na, anak ko. No masakitan ka man, paset ti biyag dayta. Tinapateg. Aganad ka iti pan nakirelasyon mo. Apay, di mo ka di pa'y napadasan ti nakarik na iti ayat nga uray na minsan laeng. Napadasa ko na, tatang. Nagsangit akpay nga rod, idi naadaan iti nobya jay nagaram kanyak. Matlagayam. Di si kamot lang nga mismo tinang pasakit iti riknam. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Masikuranak iti kasta ajar mo. Nasayaan mo tatao dagiti agdatdaton kan ka. Agam no apay nga awan ti mapilim kadakwada. Basta, tatang. Jakpay la kaya ti makinobyo ita. Addaak manen, Rika. Umay ko manen idarirag ti panagayat ko kan ka. Anyamot tan ti kastoy. Apay ang naragsakak na makitkitak ni Greg. Napaulimag ka mat, Rika. Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan? Aawan. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y anak kasagana, maipapan iti da itabanag. Kan may sa, pagayam lang teriknak para kan ka. Anya, no ba'y kasta. Sa anak ngagsardeng agdaton kan ka. Gaputan na pudno ti panagayat ko kan ka. Kat bay anak ko maamang ipanagnak iti dayta. Panagkunak, agsaysayang ka lang iti panawon mo. Sumapul kan iti sabaling nga ayatam.
Gaputawan mauray mo kanyak. Agpagayam talatan. Masaksakitanak gapo kadagitang ibagbagam. Nupay kasta, sa anak asumuko. Patsak ama ayat nagtumatlaeng. Ay ayatin ka unay, Rika. Ket sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, ama ayat nakmet. Naimbangag sa pamrika. Mabalin ka dito, umay. Francis. Hindi ka madanagan. Sa anak nga umimang riribok. Adala kahit kung ibagakan ka. Sige. Sumrag ka. Agyaman na ka. Agtugaw ka. Agyaman ak manen. Nakaumayak. Gaputa kahit kung itid dayto ikan ka. Ne. Anya day ta anak ka sobre. Invitation letter dayta, Rika. Agkalay sa kami ngaminan ka ni Jel. Sapay ko mataw matindar kan to. Uwan Kat naragsakak para kada kayo. Congrats, Francis. Namnamam ti kadak to inton kasaryo. Agyaman na ka. Ala, day Jel at igagarak. Agpakada akon. Sige, Francis. Kat agyamanak iti panangimbitar mo kanyak. Agtugawak man pa'y dito'y sanas. Uray ta nakalaba akmetnan. Sana maisina iti panunot ko ni Francis. Jack ilibak, nga damot idirik nakon ko na. Kaslakit din nakulding ti pusok iti naamwak. Anyamot tan ti kastoy. Anya ay ati pampanunutom, anak ko. Apay nagadayo ti turong ti imatang mo. Adda kayo matgayam di tananang. Jack pa'y napuutan ti asidagyo. Kasano kat nagadayo ti turong ti imatang mo. Adda ka di parikot. Awan, nanang. Anya kumangay ti parikot ko. Sigurado ka. Wen, nanang. Awan parikot ko. Oh, apay nga rod nagsanay ka. Wano, gapo ta may imbaga ni Francis ken ka nga agkasaran. Anya? Ay, saan mo't ananang? O sige, sumragak pa iti silid ko. Sige, anak ko. Apay mo't nakastoy. Masakit anak sa ngagpaiso. Gapo iti naamwak nga umadanin ti kalay sa da Francis. Kanti kayan ayat na. Sana ron ba nga makariknak iti kastoy. Gapo taawan karba nga. Ay na, nagmayat nagpaspasyar dito yung parke. Anya Rika. Nang Rona no adda nobyo akad no. Hoy, Rika. Apa yan? Itayak pa'y laas sumana o. Hindi ka pa'y sumumbat mo. Kwa, pasensya ka lakuman, Alona. Adda ngamin pampanunutan. Anya nga min dayta. Ibagam barang matulungan ka. Bay amon. Sige, agpag natakit di. Napintas dito yung alugan Ala, makamu ka, no di mo kayat nga ibaga. Sige nga ron, agpag natapaylaan. Kalpasan na, mapantan tumanan iti sa bali apagpasyaran. Chocolates and flowers for you, Rika. Sapay la kumata magustuhan. Agyaman na, Greg. Ngam, saan ka kuman nagtaktak pa'y amang ted iti sagot kanya? Jak samiran da kita. Basta paragan ka, Rika.
Gaputa ay ayaten ka. Greg, Kat sapay la kumata maayat naktumat. Ado dagiti arapaap ko para kadata. No bilang taklunen nak. Greg, nabayak kan nga agdat-daton kanyak. Apay, di ka di mauma? Santo Apolos. Gaputa na pudno ti panagayat ko kan ka. Pasensya kan ha. Ngam, sumapol ka lang iti sa bali nga ayatem. Gaputa talaga nga awan mauray mo kanyak. Ngam apay. Anya ti di mo pangayatan kanyak. Pangasim Rika. Amok. Kan mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Pangasim ta di mo lapdan ti riknam. Saan apod no dayta, Greg? Awan pa nagayat ko kan ka. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Kat manipod ita, di na kun sarong karan pay. Sumapul ka laangan iti sabali nga ayatam. Naulpit ka, Rika. Di mo kayat nga ipakita no anya ti pudno ariknam. Ngam sige. Irespetok ti pangadang mo. Agpakada nga rodan. Kat sapay la kuma. Tadikan to agbabawi. Iti kastoy apangadang mo. Apayan, Rika. Agpupupo ka kanumitlat ng diti silid mo. Anya tinapasama. Nasakit alona. Kaslag ko piti barukong ko. Gapo iti sakit ang marikariknak. Oh, agsangit ka matan, friend. Ay na, anya ka di talaga tinapasama. Asino tinang pasangit kan ka? Nakababain na klunan. Nga panagkunat. Siyak matlang ti mga aramid no apay ngagsakit tinakam ko ita. Ngamin, pinahay ko ni Greg. Nga masakit anak mat. Tunggal lumabas dito balay nga da kaduhan a babae. Kasla igaggagara na nga ipakita kanyak nga da sa bali a kaduhan na. Kunak man no awan panagayat mo kan kuana. Api nga rod akong disangit ka ita. Aklunak. Ay ayatak ni Greg. Gaputa na sayat at tao. Nga mapayakas jay. Nagsardang nutin ngagdaton kanyak. Kat adda pa yan sa bali a babae akakuykuyog na. Kuna na idi adin tupulos agsardang ngagdaton kanyak. Gaputay ayatan na. Ay narika. Kunam amabuteng ka amasakitan gapukan ayat. Ngam sigamat lang ti mga aramid iti pagsaksakitan tinakam mo. Anya ti aramidak, friend. Mariribo ka na kunay. Oh, din kakasarita ni Greg. Ibagam ti pudno ariknam para kan kuana. Anya, hadyak kayat. Mabayi na ka mga rami diti dayta. Kat, bay amlat tangarod nga agtinag iti sabali a babae ni Greg. Ngamin, di mo ammo nga ipakita ti pudno ariknam. Rika anak, ada sa nga ilim iji sa alas. Alain ka sangwan, tamang isagana ak iti pagsangwan nyo. Wala nang. Asinong matalag iti imbaga ni nanang asa nga ilig? Kumusta ka, Rika? Greg? Adda ka? Wen. Addaak. Takayat ka kumustahan. Awan gayam. Kadwak ni Lourdes. Okay ak lang. Data ka di lang, ti kayat mo, amamuan. Mabalin yung ti pumanaw. Gaputawan oras ko ang makisarita kada kayo. Apay nga rod ang makaungat ka. Kaya't ko lang yam amo ni Lourdes akasinsin ko kan ka. Anya? Kasinsin mo ni Lourdes? Wen, Rika.
Di kagdanag. Gaputa si kalaang ti babae nga ay ayatek. Pudno ka ni Greg. Day, adsuyan ti meriendayaw. Ah, Ay, nagmayat mo ti makikita. Ay, maadaan ang tumutlaangan iti apo. ita, Rika. Saan mon ama ilimod kanyak ti pudno ariknam? Apay adi ka matinagsawa. Di mo ka di kayat dito'y imayanta? Dito'y damo apag ditanta? Kwa, mababainak kamin. Jack matan nalapdan nga impakita ti pudno ariknakkan kay ti daydi agundaway. Ay ayatan ka unay, Rika. Katikarik, di kanto pulos pasakitan. Katagyaman nak, tainik kanak iti gundaway, tapno ipaneknek ko kan kadayta. Agyaman ak no kasta, Greg. Sapay la ko mga ruhad. Tadikan to agbalbaliyaw. Ay ayatan kamot unay, Greg. Ita, natulagan ti kalay sami kini Greg, Mr. Lonely. Idi ana panagnagak no kasano ti kinadarisay ti panagayat kanyak ni Greg. Kastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko, dandani na paluspusam ti lalaki nga inayat mo. Gapo iti nalabas a kinapili ken panagbuteng mo a masaktan. Husto ti kunan ni tatang mo. Ano masakitan ka man, pasat ti biyag amin dagita. Ana, kablaawan kayo iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.